Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Riboy District ka IGKI ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ke kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA. Ban register pun hagine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai arsau. Kajingmi jongi samla pule ha Delhi ban penlong kajingi ki mentah kala nangjur susu namar kajing nang 1 poi jongi samla pule na keleng ki jela kari kibal 1 poi ha jantar mantar ban ai kajing Christian ye kenhon cockroach janta party kabau sonam wangchuk ubade wene ki start kari ubala shimbenta ha kene kajingi ki da ka syak than ula beteng ye kene kajing syak than ka mentah kala jankot shibanai kenti. Kini kalau penlong ru ye kinong yelam mat kidkhot jong kaseng Khasi Students Union Delhi Unit kisamla pule ke jela Meghalaya ki badan ha Delhi ban lek ai jing kersian ya ke kenhun jong kisamla noi ki la ban kedo ban lor ke jinglek kidkhot ke KSU Delhi Unit la don ru kisamla Khasi bat kumjuru kisamla nagaru ki ban lek jantar mantar ban lek ai ye ke jing kersian ye ke kenhun kisamla pule ki bayaki halor ke jinglek tu jong jingkeli ke NEET exam lane ke National Eligibility Cum Entrance Test kisamla noi ki kidawa bau menteri ketenat pule puthi ke Sarkar Pedeng Udhar Mendra Pradhan bau de ban her syukino nangta ban penshitom ye ki badon kti ha ban penlat tu ye ki jingkeli ban pentikna ye ke jing bishar ke bakhoj ban weng ye ke kam bamsap ha ke exam NEET Shushu la roban kedo bagane ke jing ki samla pule ha Delhi kala yo jing Christian ru na ki samla ha Meghalaya ha ke ba mentak sngi kinong ilam jong seng HYC lengba ke education cell kila lumlang ye lagi para nong ilam seng balang ban penlong ke jing ilang ha nong ba shlong ban peni ye ke jing Christian ye ki samla pule ha Delhi Nagalyang jong ka KSU ngawan hande begini ke kena banja Christian ye ka protest ka baladon berpaksa ke protest mentah jong kini kena samla pule baladon kumba shibnai te kum ka seng hi ko wein ka nogram jong ka seng ka de banja dai ka pule puthi ban pen kiu ki kena samla kumta ngas ngau ka long ka ba kongsan bat ka badan kam bangin mi shakmat hakum kini ki jat protest bat bangin Christian kini kena kenang bakan waya lami ka jing pha ka pule ka puthi na benta ka ri barok away. Students, I would like to say that this situation is really distressing. Education should be a fundamental right of every child, of every citizen of India, and that is not the case right now. And I hope that the government will not turn back on the students and will do something for them. Mengikung KSU mong ya wan lang pada waktu lang magkung ki maka cockroach jana taparti bat iba so namang chok mo ibala sa ngan ha pangni ha Delhi kumba la jan shibnai na marjungi ki students ni kuntang ya wan lang ni ya initiative mitli ki bat ni amlo ka government kan sarkar kan sakap mo ki jing dawa jungi ba katlo ka la kai ki ani ka jing puli jungi mo aba ka pisa ka job ya ka jing start mo kani ya pan. We are here standing in solidarity with the student protesters at Janpat today. In a democracy, it is a fundamental right to protest peacefully. So today we are here not just to disagree, but also to save democracy, because it is our right to speak, to listen and to be heard. We also condemn the Delhi police brutality on the students here in Janpat yesterday.